Tala Fou mai se whapoponga o Tala mai Ausetalia Radio Samoa mo le amatanga le nei vai aso. I se ripoti le tamai o le whalawalawe i Amerika na tau mawhai eise di e luas futau sanga i whao o le oti a Donald Trump, ta uai o lo whanga solo su suenga i le tele o vaenga o lo ofisiri ngia i le tula i mai o le nei whalawalawe. Pei tai o se tasi o tala wha noa noa, o si tamai 5 tau sanga le ua maliwa i fo i le whalawalawe lea, ina ua vea i se tasi o pulu whana i le teminita whana ne ai Trump. Fai mai le ABC, o le ua maliu o Corey Combator, na maliu o tau mawhai pui puisi o na to olua malana whanau teine to olua i le temina tupu ai le whalawelawe. O Corey o se tangata volunteer i le fui mu, ma wa vaia wha mai senga le to tele wa wha o mosi o na ainga i lunga o pengata wha ilangi. Tusi ai fo i si o na to olua malana whine ni wha matalanga i wha tatau i a teia, o se tangata alofa ilo na ainga, wa i ula vaina maliu wai o le pui puinga o la tou. Whaelo foi le ripoti sa vea ma whaururunga o le Buffalo Township Volunteer Fire Department. Wa mawasa tino maliu se ka paka le Northern Beaches i sini le so, vea mai se ripoti le 9 News na wala wana ile pisosoa ni whawave i Ilikai Place i DY, po le te o le fitu le tae ona leila, ma wai le tino maliu o se alii, e le o mawhaiona whaamania mai e leo leo le temi nei le matua a o wha ngā solo suenga. Ua wala wai leo leo mo so stasi sida fia se whaamatalanga i le nei mata upu ina ia fiso o taiane. O ata i lunga o penga ta wha ilangi wai loa atu waile no fuanga na maua iele tinu mariu o se ka paka ma lo whataria se isi di poti da tamai a leo leo i lea whalawe lave. Ua maua se tasi ari i whita ua inalo na tau mawhai au mai se vai ngā tupetele valu se lau tolu suru wafe, cash, i se whai ngā malanga mai le Gold Coast mo Mildura. Tolus fu fata usanga na matua ma wali patia le 7 News sa anga iane malana atopa utupe lea masiaki le malai wa lele le Gold Coast ma waia taifaua leo leo ma ufata ua ina leo leo le ripoti lea o tupe e maua mai whaasulutu la fono. Sa unora sui taitai leo leo Mary Bolton i le ripoti o ngā yoinga ia i lato e au fia i Organised Crime Groups kulupu e fuafua ina leia lato soni ngā tu la fono ia ma la wha mautinoa le AFP po le Australian Federal Police e leto e wha o ngā ina lewa ngā tupe e wha atupea i seisi ngā yoinga wha sulutu la fono. O le ua mōdia nei au mau i Mildura ma o le sobu fuafua e tula iai i le wha msinonga. O iei lapita ingo matangi malolosi a fia i se vaengo Australia i le vasanei, ai le ngata i leo le to uru o le aisa ma timunga ma mafa. O le vaa ai tau o lato whailua mai lea lapita inga i le so, le a fia i vaengo New South Wales ma Victoria, i matangi tō whatau tau e ono o atu le malolosi, i le se lau sa 5 kilomita le i tū la. O lo lapita i a fo isi vaengo le atunu o le matua i malosi e o le malulu, wape fo i marasi isi i o le tai ngā tai fale. O tu ina ima se lapta inga i tangata i alofia le whaimalanga i no fuanga mautua o le stete o New South Wales se ia tau whaititia tūlanga la matia mai winga lo wao le tau. O se isi fo i waenga mawalalo le air, low pressure system, o lo wha mawina i lunga tonu o le Tasman Sea, ma lo anga i atuanga i New Zealand. Whautua ina tangata i a sila i tūlanga tau le puinga mo le sanga le mua soifua a o wha le tonu wai le tala le tau. Ma le tala muli e ini ata o le taimi na mafuli e se vaa i se vaitafe le tui mātua New South Wales, ma mali waile tangata to tasi ma le isi wa wha manu ani ai. Wa ta ueli poti le alata iwa i le so, o ali e to oluana tau mawhai e wha foe ese mai le vaa mai se vaenga la matio le vaitafe. Ai sa e ai le vaa i le vaitafe le Tweed River Pa e lata i Tweed Heads, i le tau la stona ina tenei. Tolu nisi tangata nanga i atu jet ski e tau mawhai e lawe i mai ali i e to olua, a vese ina mai le ise 5 tausanga, ma ave atu le wharamai. O le ise 5 tausanga na ave se mai le helikopter, pe ita i le i manuia tau mawhai ngai whaasau ina lona ola. O tala mai leo leo ta uai e le i whaiani o la o whaola i le taimi o le whaalawe lawe, au lo whanga soro persu e suenga, saunia fo ise ripoti mo le coroner. To e whamanatu mai e leo leo le ta ua o le whai o ofu whaola, pe a nga i de sami po o vaita pe foi. Tala ia Radio Samoa mo le amtanga le nei vai aso mai Australia, veilo ai foi a tai au soifua.